سلام علیکم دوستان عزیز، این سامان خانم با سلام باشین. این ویدیو رو من چی میگن مناسبتی رئیس جمهوری خمون کردنیم محترم رئیس جمهورمون پیشوی ملت رئیس جمهور جناب محترم امامعلی رحمان شریفویچ برای هم کردنیم که این کسمو باید که دوی خیر کنیم درخشان، باید که بفخریم که چون این رئیس جمهور داریم، باید ما شاد باشیم، خرسند باشیم که گونه رئیس جمهور داریم که ما رئیس جمهور در عرصه عالم شناسانید. در عرصه عالم وقتی که من در سودان تحصیل میکردم تاجیکستان هیچ کس نمیدونست تاجیکستان چیه. از بین تاجیکستان همه عالم میشناسن، همه عالم تاجیکستان میشناسن. تاجیکستان ولی کشورهای عربی مسلمانی از روی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفه میشناسن. کشورهای عربی مسلمانی، غیر مسلمانی، غیر عربی، کشورهای عالم امریکا و اروپا ده президент ما رو خداوند صد ساله کنه رئیس جمهور ما رو چیکار کرد؟ معروف کرد، در همه جا شناسانی. ببینید چقدر کارنمایی های پیشروی های زور کرده و کرده ایستاده است. برای ما فقط باید که دعا کنیم که خداوند رئیس جمهوری ما رو صد ساله کند، پس از آن پیر شود. بله، بعضی میلادگرایی ها بودن در وقت جنگ میگفتن که ما گرگیم شما گوسفند، و رئیس جمهور پرزیدنت شد که با مادر احمدی میگفت گوسفند گرگ خورد. گوسپند бо худошон ва дар вақти ҷангои шаҳрвандиам хином карда будем бо байни худошонам ҷанговаро ки мо гиргема гӯспанда вай мекунем, ҳамла мекунем. Гӯспанд бо ҳами одамое чӣ будем сист тарафи кулобиёрам хеле мефта дастиян данғара ҳамҷура. Лекин президента Аллоҳ таоло аз ҳамҷои бо гуфти ҳамо душманои гӯсфандо интихоб кард ки модари ҳамат мегӯяд гӯспанд гирга хӯрд. Габи зура. Барои мо набояд ки ба зидди ягон президент гап занем. Моро ҳам калон кардагиянд ки бо ҳукумат сар ба сар нашав. Падар модари моро бехтарбӣ кардагиянд ки бо ҳукумат сар ба сар нашав. Райхта бирафтами зиндагита пеш бар, ҳеҷ вақт бо ҳукумат сар ба сар наша. Чӣ қонуне ки ҳаста риоя кун, қонун дар қонун зиндагӣ кун, ай қонуни ҳукумат давла биёр набаро. Дар чорчӯбаи қонун зиндагита интихоб кун, зиндагӣ кун. Ва ин гуна ба шумо гуфтам дидам ки ҳамин ҷаноби оли пешвои миллатамонро محترم، یعنی که امامعلی رحمان شریفویچ دو مرتبه ما در خوابم دیدگیم، دو مرتبه در خواب دیدگیم، خوابش دیدگیم. در مسابقه های زبان انگلیسی بود، در مسابقه دیگه هم در خواب دیدم. در یادم از چه خواب دیدم، چه من رو فرمان داد که این کار رو اجرا کنیم و در خواب اجرا کردگیم فرمانش رو. بعد یک بار در بدوریم سال 1996 در یک سمالیات از دوشنبه به مسکو با همراهی президентом пароз кардагиам ман. Ина ба ҳар кас чӣ мегӯянд насиб намегардад, лекин ба ман насиб шуд ки бо ҳамроҳи президентамон 96 сол моҳи январ буд, хато накунам, бале январ, аз душанбе ба Москва пароз кардем. Баъд дар бари ман мардҳо гуфтанд ки медонед бо ҳамроҳи мо дар самолёт ки аст? Гуфтам не, бо ҳамроҳи мо. Гуфтам президенти мо раиси ҷумҳур аст. Ва вақте ки самолёти мо дар Москва нишаст, эълон карданд ки эконом класс зиёҷоту нахезем. Ба мо теза нигоҳ кардем, мошинҳо омаданд, президенти моро пешро гирифтан, бурдан рафтан. Баъд мо фаромадем. Бале, ҳамин гуна барои мо ҳеҷ гоҳ ҳақ надорем ба зидди ягон подшоҳи рӯи олам ягон гап занем. ҳақ надорем. аммо дастгирӣ, таъриф кардан, таҳсин гуфтан, миннатдорӣ карданда ҳақ дорем. Бояд миннатдор бошем, таҳсин кунем. Бояд президент мона раиси ҷумҳури мо раиси бисёр боэҳтиром аст. Дар олам ӯро эҳтиром мекунанд. Бале, барои ҳамин дуо мекунем ки худовандо раиси ҷумҳури моро садсола кунад, пас аз он пир шавад. Бале, чунки сулҳу оромиро бинед ки дар кишварҳо ки чӣ қадар солҳо ҷанг рафта истодаст. ҳамхаста бинед ки дар кишварҳо чӣ қадар ҷанг рафта истодаст, чӣ қадар нооромӣ аст. дар кишвари мо алҳамдулилло ки ҳамин 5 сол ҷанг давом доду. худованди меҳрубон назар кард ба ҳамин раиси ҷумҳури мо, дар сулҳро барпо карду. алҳамдулилло ки намо 30 чанд сол шуд, 97 2007 ина
не 39, 40 سال میشه، نه 30 سال میشه. اینا که 2026 26 یک سال پس 30 سال میشه که در ما صلح بهش دیگه بر پشت دیگه. یعنی سال 27 میلیون 20 سالگی روز وحدت پیش روز میگیریم و تاجیک خدا خواهد. بعد سال آینده 30 سالگی یعنی که صلح و آرامی تاجیکستان رو جشن خواهیم گرفت. خداوند پادشاهی ما رو 100 ساله کند بعد از اون پیر شود. آمین یا رب العالمین. می‌نادرم شما.